football ti part jahni somni pathumna ngai thavele don ta ila Zinedine Zidane hian Real Madrid kumsangni som paru kumtir lama a en goal tran ani kha season laklo ani awangin aom ang aring ve chot ani bera tichuan season kallaya zowa sangni som pasari som paria season a khachuan season bulatangin Real Madrid akai hruai veta a adu dante po na sazokin alantir Zidane hian ngai poimo deuh anei jinga pakhat chu number 10 hatu turani Zidane hian jersey number 10 hi du hak tir ngot atum lova a hatur omang mi chu mibik anni angai ti chu apom dan ni in chutiang ril ru chu apuda wangin jersey number 10 chungchang ti fela du ta a player te kha arona khamitruma thil thleng kha ama Zidane ngei hian soin Real Madrid ken kol kha number 10 hi apoimo zia a hlut zia ka hriat awangin player special takin ha se ka duwa chu player number 10 hatu tur chu player dang zongin an enton ni phak player dang 10 ama ang ni an chak khopa an en san ani ngei ka du ti chuan dressing room a kading ta hluaya ka player te kha tunge number 10 hi hata angle he number 10 hi chu khelmuala ti swal nei ve ngai manglo player in khel a har sat em chang po a team ta na mi poimo tangkai bik ni thin game a har sat changa alam in hoiber thin ball changse indu ball pass indu ber thinin ha se ka du ti in ka soya chutia ka soi zo vele chuan player dang zong chuan Luka Modric lam an hoi ta vek ani ati Real Madrid a Luka Modric chen phu takin number 10 ha a teammate 10 number 10 hatura phu bera an ngai min mia number 10 hi sangni som pasari som paria season atang khan a hatana ani Luka jersey number 10 hamoi hi player dang an ombik lo ti thayani Real Madrid kan soi boka an mun puite hi an ming phua chan hrelo te po kan omai thei tu hnaya ming thar putir te po an neya chu wangin Spanish club ro pui mun ma poimo tak te hi hriat na ti zonan soi vele ta ila Real Madrid Stadium Covela Stadium lar berpol Santiago Bernabeu hi an club legend an mani academy atanga injir chuak an player ro pui ni zuita Santiago Bernabeu de Esta ming an choi tirania Real Madrid club website ina tarlan danin Bernabeu hian Real tan official match somsari pakwa khelin gol somruk pariata khunga Spanish Cup no moi tum khatle regional championship anti thin no moi tum kwa a choi pui man kumsa kha zakwa somsari pariat ju ni khan boralin aboral ma hian Real hian choi moin an stadium minga a ming hi an putirani kumsa kha zakwa som pakhat atanga sangkha zakwa somni pariat chung khan Real Madrid aro pui takina khela Real azom tira club lam hian goalkeeper turin zirti randua ma se auna pa Marceloan Bernabeu hi a theina hriat chen ema wangin center forward a ikhel don lawani chuan in khel lo ro ti in forward player turin atur lui tlata auna pa hian atur sual lo chiang hle Real Madrid forward chuanom tun thlenga ming dai lo Real Madrid om chunga ming dai to lo tura achuak ta ani in khel achol san nuwa manager angin Real hi hun rei lo te akai hruale man bok Castilla Stadium anti hi an player ro pui Alfredo Di Stefano ming an choi tirania Castilla Stadium ti in soi thin nima sela a ming dik tak chu Alfredo Di Stefano Stadium ti ani he stadium hi Real Madrid match team le mi palam reserve team Real Madrid Castilla anti ten an lua luma home ground na an mang Di Stefano hian sangkha zakwa somnga pathuma tanga sangkha zakwa somruk pali thleng khan Real ta na khela club website ina tarlan danin official match zathum somkwa paruk atangin goal zathum pariat te meu akhungani Real Madrid club chanchina an forward nei towa ropui bertaji ngami tun thleng hian alania record nei thaber pol alani reng player angba ka coach ang poin Real hi a chen chila champion no moi po player ang le coach ang hian a choi man ve Real hi player angin European Cup no moi tum nga alak pui mana Intercontinental Cup tum khat Latin Cup tum ni Liga tum riat Spanish Cup tum khat a choi pui mana coach angin Spanish Super Cup no moi tum khat a choi pui man bok kumsang ni sompali khan July ni saria boralin
aboral ma da hian ama choi moinan Real Madrid reserve team le meche team khelmual minga aming an put tirani tuna hian Real Madrid mun poimo pakhat Real Madrid Sports City anti Sports Complex tepo antia hei hi tuna club president Florentino Perez aming an choitir vele ta a extraordinary general assembly anti member sang khat chuang omna khom pui lian chuan Perez choi moinan an mun ma poimo hi Perez aming choitir rem titlangin Real Madrid Sporting Complex ti thin chu Florentino Perez Real Madrid City ti in an siam rem ani Perez hi sumdong hausa nia civil engineer ni bokin politician ani boka Real a hian president ani baka Grupo SES anti civil engineering company a CEO ani bok tuna chuan Real Madrid training ground in Florentino Perez aming achoi ta wang maya Perez hian ti hian soin hetianga ka ming choya Florentino Perez Sports City ti ani tamai hi katan chuan choi moina sang takani kongka puya ka ming alo chuang wang tur mutur hian kala in peilo hial zok ti in ama an choi moina chu sang ati thu asoyani Real Madrid hian an senior team te stadium le reserve team le mecha team stadium te chu an player lui te ming an choi tira an training ground ero an president ro pui ming an choi tir until ti enton tlak tam taka oma chungzinga pakhat hi belsham te ang Real Madrid hian antana miro pui te hi andam lai ngein an choi moya hei tak hi a enton tlak zual hle ome Perez kan soilang boka tun hnaya athil soi hi soizom ta lo ila Real Madrid president Florentino Perez hian tunlai football kalmang hi adu khop to lo ti atilang fowa tun hnaya po soithar lein European football hi UEFA president nen hian a in kung kai thatok lo Super League hi ahma zong aya na sa in kan mamo ta e kan tumber tur chu football thazoka chhopchhuale club in ma ni thlenchin tura thunei na pum hlum nei hi ani atile mau mai Peresian Real Madrid hi hlotlin na chan thei ang a chan pui vek to a an hlotlin em awangin an tan chuan in elna thar chona thar ma chhonchak na po aom lian thei viawin arin oma club dang Champions League no moi la choi lo tele la choi tam tok lo ten Champions League in elna an du tok viaw lain Real Madrid te ang chuan Champions League aya sang in elna an be seile mek chuan nia football hi a thang zel dona engti zong in nge a than na sat zualang ti ero rin thiam a har ri hle Pep Guardiola hian akai hruai mek Manchester City a rol thar thang duang zet mai Rico Williams chungchang ti hian soin Rico hi tun ai hian sang hret se chuan Premier League a hian player thaber te zinga mi a ngai ani ang atan har sanna oma chu ate ma hiani heti chung hian ani hi player thatok takani ti in English rol thar thiam zet mai Rico Williams hi ala munam chhoviau tura ngai ania tuna hian kumsom pariat mi chau alani in Manchester City atanga injir chuakania Pep Guardiola an senior team a hlan kai hrelo zinga mi mai po ni lovin Pepan bultan tu zinga atel ngam sak khopa a theina arin tok ani der to Cole Palmer Chelsea in Manchester City atanga anlak lu hi kumsom ni pakhat mi chau lani ma sela a theina sanjia kan muta fau maya Chelsea in pan makta doi somli pahni point panga sen in huama anlak lu hi atira atau titu anom nuala ma se tuna chuan amana phue titu an punbel tam ta hle Palmer hi Manchester City a injir chuakania ma se a injir chuana City a hian mun poimo achang phak lova ama hian in khel tam adu ve to box hi nen City manager Pep Guardiola nena chua adu thu soin a chuak ta khania City kor ha chung khan minute zali somriat pakwa chau English Premier League a in lana Pepa nena he muna hian cham ka du to lo chawna thar ma chhon ka duani ti in chua adu thu asoya Pep hian riat mare sa chuak dona chance inei thania ti in min atuma ma se Palmer hian nilove chua ka duani ti in Pepa nena hian adua achian thu a hril non le saka Pep hian dal lovin adu thlan na ngein a chua tirta ani Chelsea in pan makta doi somli pahni point panga sengamin an la lut nga la Blues a hian Palmer hian khelna hun tam jok nein
player tangkai tak ani zia alan tir ta zela Chelsea tan penalty tumli a pe to hla mi alovin pressure sang taka po ni sela akhung veka City laka penalty a pet ngam tlat te khan a huai sen zia a in rin tok zia alan tir chiang hle Chelsea tan Palmer hian match som palia khel towa goal rukhungin assist tumli aneya match som palia goal contribution som anei tling der to nizana a club hlui City laka goal khung alom dan khan aril ruwa om atilang chiang hleya min ring tok lo veya tuna chuan rin tla kani zia in mu to ngei ka be sei ti ni om fashanin a goal khung alo mani kha English Premier League a Chelsea le Manchester City in khel boruak atang hleya season kalme ka English Premier League chau po ni lovin football league sang thlir po in Chelsea le Manchester City in machon aya munom hi soitura om meu lo chutiang khopa in khel boruak tang le munoma chuan goalie ve team pahnih te hian an khunga Manchester City hian Erling Haaland a penalty hlo chuak tu Haaland an minute somni pangana a khung mangin sikhat fain City hian ma an hruai masa a ma se minute li nuwa Thiago Silva chuan Chelsea tan taulut vele in an sipura suta hemin hu hian Raheem Sterling chuan Chelsea tan pet goal vele in Chelsea hian goal an chhuama sak nuwa goal ni goal khatin City hian le thal ren rona ma se farsa fun pek bel minute somli parukna Manuel Akanji chuan olsam takin City tan ataulut vele farsa fatin panhiten goal ni ve an khunga anin he tok hle second half a minute somli pasarina Haaland chon goal khung vele in second half tirlama City hian goal thum goal ni in man shuaya hemin hu hian Chelsea in Nicholas Jackson mangin minute somruk pasarina sut vele galagara goal shot hazet chu Ederson an lo save perin heta per hi Nicholas Jackson chona khungani City in Norlet vezelin minute somret parukna Haaland a siamsak atangin Rodri chona pet luta Rodri goal shot hi Thiago Silva chon lo dang perin goala aluta City in hun top lama goalie goal thumin man hruai Pep le anau 10 point thuman hlo chuak ngei tur anin ngaya ma se Chelsea in beidong lova norzui zelin ben satangin Mauricio Pochettino chuan broja adaluta striker adalu bel hi atifu hle broja hian penalty hlo chuakin minute somkwa pangana Cole Palmer chuan goala chantira goldang lu bel talovin Chelsea le Manchester City te hi goalie ve khungin anin hne tok ta ani Haaland hian English Premier League a club som ni a ma chon towa chungzinga chuan club pahnih laka chau match khata goal ni khung theilo na aneya club som ni a ma chon towa tangin club som pariat laka match khata goal ni a khung der towa atlang ne hle match khata goal ni ala khung theilo na club pahnih hi Brentford le Liverpool te an ni City tan kumsang khazakwa somruk pakhat nuwa English Football League sang bera match khata goalie aya tlem lo khung chunga goalie aya tlem lo vek an chwale masak ber ani bok Pep hian manager ani nuwa match zaria somriat pahni team a kai hruai ta a ma se henga te hian goalie ve khung tlingin an ma chon team tenen an lein hne tok ngai lova tun tuma ero aton ngai lo tongin Pep hian a team en kol mangin goalie khung ma sela an ma chon team ten goalie vek an khung vele a hetiang result hi management lamalu chil nuwa Pep Guardiola hian avoi khat ton na ani he match chang hi English Premier League chanchina athleng khat leya tumli chau tun ma in ala thleng kumsa kha zakwa somkwa pakwa Everton le Leeds United te kha goalie ve khungin anin hne to ka sangni pakhada Charlton le West Ham te kha goalie ve khungin anin hne tok boka sangni pariata Tottenham le Chelsea te kha goalie ve khunga in hne tokin sangni pakwa Liverpool le Arsenal te kha goalie ve khungin anin hne tok bok tun tum hi English Premier League ka match khata goalie ve khunga in draw a om tum nga na ani Liverpool in anmi khwal Brentford sithum final hneya Liverpool tan Mohamed Salah chon goal ni khungin Diogo Jota chon goal khat akhung Liverpool hian season kalme ka anmani khelmual Anfield ta match kwa an khel towa an chak fai vek an chak dana po goal ni emo aya tam emo zelin an chaka goal ni emo aya tam emo a azona match kwa Anfield ta an chak record omsa chuan ni rualta a Anfield ta match an khelle huna goal ni emo aya tama an chak chuan Liverpool hian record thar an siamang
Darwin Nunez sen English Premier League a season masa tenen vekin assist sari anei toa ma se Mohamed Salah tan chau assist hi la nein assist sari anei te hi Salah asiam sakna vek ani English Premier League chanchina hetianga assist nei masak pasari player ngai vek assist ang hi ni chau ala thlenga Kevin Campbell and Ian Wright a assist nate Troy Deeney and Eden Igalo a assist nate khani in Nunez and Salah sari a assist na hi English Premier League a player pakhatin assist anei masak pasari player ngai vek a assist thumna ani Salah hian English Premier League club Chelsea la Liverpool kora hatowa heng club pahnih tana a gol khung zat hi gol zahnih tling ve ta in English club tana gol zahnih khung tling thei zinga atel ve ta wanga Liverpool tan gol za somkwa pariat le Chelsea tan gol ni akhung ani English Premier League a big Salah hian match zahnih somli pathum atangin gol za somli pakwa khunga assist somruk pathum nei bokin match zahnih somli pathum atangin gol e assist zahnih som pahnih lai aneya he Egyptian thiampui pa hian goal contribution anei thalle Manchester United in sikhat fain an mikhwa Luton Town an hneya golom chun hi minute somnga pakwana a Lindelof akhung ani Manchester United hian point thuman hlo chwale ta ka wangin team kai hruai tu Dutch manager Erik ten Hag record a thata hleya Erik ten Hag hi Sir Alex Ferguson nuwa Manchester United in manager an roi to zonga match masa somnga atanga point hlo chwa pui tam berania point somkwa paruk a hlo chwa pui to Jose Mourinho Louis van Gaal le Ole te ho kha akhum ta feka point somkwa paruk hlo chuak tur hian ten Hag hian Manchester United hi English Premier League a match masa somnga atangin som thuma chak puya ruk draw nein som pali atlom zoka atan pui Manchester United hian point thum hlo chuak ma sela an tan chanchin lom omlo om ero an forward poimo Rasmus Højlund ain hliama Højlund hi in khel chun som theilovin lak chu angai hial a hliam nei hi enge adin mun chi hriat alani lova a chol rei angai don em ti po ala chiang ri lovani Arsenal in gol thum gol khatin Burnley an ne boka Arsenal tan Leandro Trossard cho minute somli parukna first half fun pek bela gol ma hroi khungin second half a gol thum alu bela Saliba cho minute somnga pasarina khung belin Burnley lamin second half a hian gol an khung ma sa a Brownhill mangin minute somnga palina an sipuran shoot ma se minute somnga pasarina Saliba chon Arsenal ma asroi pui le a minute somsari palina Zinchenko chon khung ve le in Arsenal hian gol thum gol khatin Burnley hian hneya Harsalem lo takin point thuman hlo chuak ma se Arsenal midfielder Fabio Vieira chu minute somriat pathumna red card mangin no chu ania Arsenal hian hun top lam player claim zokin an khelani Arsenal gol ma saber Trossard khung kha Arsenal in Emirates Stadium a gol sang khat an khung na chi ania Trossard hian season kalmeka Arsenal tan gol ruk akhung toa heng zongjong hi Bukayo Saka siam sak atanga akhung te vek anni season liamta English Premier League a chatak mai Newcastle ero season kalmeka an chefu hlei theilova Newcastle hi khwalmuala Bournemouth laka sini final klom Bournemouth gol ni te hi Liverpool player Louis Solanke khung te ni in minute somruk na le minute somsari pathumna gol akhunga Newcastle hian gol khung theilovin point an hlo chuak zo ta lovani Wolverhampton mola Tottenham an klom boka gol thum lu na mecha hian hun tirla minute thumna Tottenham player thar Brennan Johnson chon gol ma hroi khungin Spurs hian Wolverhampton mola ma an hroi ma sa a ma se Wolverhampton hian beidong du lovan or chunjom zelin gol lut lok lo ma sela hun pa ngai zo nu hun pek bela minute somkwa pakhanna Sarabia mangin an sipuran suta minute somkwa pasarina lemina chon khung bel zuin Tottenham hian hun pa ngai top nu hun pek bela gol ni an chua mangin atlom zoka an tanga point an hlo chuak zo ta lo Tottenham hi ti hian English Premier League a zonin an tlom ta ani Crystal Palace mola Everton gol thum gol ni nan chak thunga Crystal Palace tan Ezele Edwarden gol khung ma sela Everton tan Mikolenko Dukure le gi ten gol an khung ani Aston Villa in gol thum gol khatin Fulham an hne boka Villa gol ma saber hi Fulham player Robinson an lama ati lu pal ni in hemin hu hian McGinn le Watkins mangin Villa hian gol an khung bela
Situm fayan nufual nuwa Fulham hian Raul Jimenez a gol khung mangin an sipur su then ma sela gol thum gol khatin Aston Villa muala Fulham hi an tlom ta ani ti hian Aston Villa hi English Premier League ka season kalme ka an mani khel muala an la chak fai vek ani Brighton and Hove Albion in an mi khwal Sheffield United an hne zawlova gol khat ve ve khungin anin hne to Brighton tan adingra cho minute rukna gol khungin Brighton hian ma an hruai reng nuwa second half minute somruk pakwana Dortmund atanga an laklu an midfielder thar Dahu chu red card manga no chuania minute somsari palina an defender Webster John an lama tilu zuin Brighton le Sheffield United te hi gol khat ve ve khungin anin hne to kani West Ham in an mi khwal Nottingham Forest gol thum gol ni an hne thunga West Ham tan Lucas Paqueta Gerard Bowen le Thomas Soucek ten gol khat the khungin Nottingham tan Awoni le Elanga ten gol khat ve ve an khunga London club West Ham hian point thum Nottingham Forest laka an hlo chuak ti hian English Premier League season kalme ka match som pahnia tangin Manchester City in point som ni pariat nei man hruaya Liverpool le Arsenal ten point som ni pasari ve ve neya dotin Tottenham in point som ni paruk nen an dot lea Aston Villa in point som ni panga nein pangana nia Manchester United parukna omin point som ni pakhat an neya Chelsea somna omin point som paruk an nei mek bok Spain La Liga khel chhun zomani boka Real Madrid chuan gol nga gol khatin Valencia an mi khwal team an sopa Real tan Dani Carvajal chuan minute nga na gol hmathuai khungin Vinicius Junior le Rodrigo ten gol ni ve ve an khung bela singa faya man hroi nu hian Valencia hian Hugo Duro mangin gol khat an khung veya goldang lu Bellovin Real Madrid hian Valencia hi gol nga gol khatin an hne ta ani Barcelona in an mi khwal Alaves gol ni gol khatin an hne boka Barca hian gol chhuwa masa in minute khatna Alaves tan Samu Omoro Dion chuan gol hmathuai hi khungin gol chhuwa masa ma sela Barca hian Robert Lewandowski gol ni khung mangin an le thala gol ni gol khata chakin point thuman hlo chuak Atletico Madrid in gol thum gol khatin an mi khwal Villarreal an hne boka Madrid club hian gol chhuwa masa in minute somni na Villarreal hian Gerard Moreno mangin man hruaya ma se Madrid club hian Axel Witsel mangin farsa fun pek bela an shoot second half a gol lu bellok lo ma sela minute somriat na Antoine Griezmann mangin man hruaya Samuel Lino chon khung bel bokin Atletico Madrid hian gol thum gol khatin Villarreal an hne ta ani Antoine Griezmann hian season kalme ka La Liga gol riat a khung toa in elna sang sanga match som paruk atangin gol som pahni a khung to bok an season mang thatak mai Girona chon khwal muala Rayo Vallecano gol ni gol khatin an hne boka hei wang hian te bula Girona hian ma hruai chhun zomin khel som pathuma point som thum pali an neya Real Madrid in point som thum pahni Barcelona in point som thum Atletico Madrid in point som ni pariat an nei me kani Serie A lampo khel chhun zom ni in AC Milan chu khwal muala list muala gol ni khung ma sela gol ni vek an chu awangin point thuman hlo chuak zolova point khata an lung oyanga ya Juventus in an mi khwal Cagliari gol ni gol khata nein point thuman hlo chuak thunga champion line Napoli chu an mi khwal Empoli laka sikhat final tlom thung Inter Milan in an mi khwal Frosinone chu Sydney final hneya Lazio le an mi khwal Roma te gol khung lovin anin hne tok thungani Serie A hian khel som pahnia tangin Inter in point som thum pakhat nein man hruaya Juventus in point som ni pakwa AC Milan in point som ni pathum Napoli in point som ni pakhat an neya Jose Mourinho kai hruai Roma chuan tebula pasarina ni mekin point som pariat an nei me kani German Bundesliga lama matchday som pakhat na khelani boka champion lai Bayern Munich chuan goli gol ni in Heidenheim an hneya Bayern tan hian Hurricane chuan gol ni khungin Rafael Guerrero le Maxim Choupo-Moting chuan gol khat ve ve an khunga Bayern hian gol ni chuama sela gol lian khunga wangin Harsala tuklovin Heidenheim laka hian point thum an hlo chuak Robert Lewandowski khan Bayern tan a season masabera Bundesliga gol som pasaria khunga match som thum pakhat a hmang thung Hurricane hian Bayern tan a season masabera Bundesliga match som pakhat atangin gol som pasari a khung der towa Robert Lewandowski a in Bayern a hian bul atan thazok Hurricane hi Germania Football League sangber Bundesliga a match som pakhat atanga gol som pasari khung thei masaber ani keina su nu ro pui tak tak tele
record akhum thei tura rin te nimin lama kan ti chuak towa chu wangin tuntuma chuan soizui thui talo maila record asiam thei tur te le bayana asul nu thatak tak te hredu chuan nimin lama video ti chuak kha lo en tamai ila description a hian a link kan da e English striker Harry Kane hian a career a season no nung soma season kalmek telin goal som ni akhung tling ta zia sangni som pali som panga season atang khan goal som ni tal season tinin akhung tling zia ani German footballer Bayern Elpui thin Borussia Dortmund ero anche suala Stuttgart muala goal ni goal khatin an tlom Dortmund hian Niklas Füllkrug mangin minisom thum parukna goal hruai khungin hruai masama sela Stuttgart hian goal ni nan chang leta Dennis Undafan an sipura su nuwa season kalmek mang thatak Serhu Gurasi chuan minute somret pathumna penalty atangin goal ni goal khata an chakna goal hi akhung ani German club season mang thatak Bayer Leverkusen chuan an mikhwal Union Berlin silifain an sopa Alex Grimaldo chuan goal hruai khungin Odilon Kosonunu Jonathan Ta le Nathan Tela ten goal khat theu khungin Xabi Alonso kai hruai Leverkusen hian all-sam takin point thum an hlo chuak he match hian Leverkusen hian goal shot tum som pariat naiin tum som zet goal zona kala Union Berlin hian goal shot tum ni chau an nei ve manani Bayer Leverkusen hian an club chanchina season bull an tan that ber an tong meka an che that hi an chunjom rei ta hle pathian nia Leverkusen in an mikhwal Union Berlin silifaya an sopa wang khan season kalmeka in elna sanga match som pariat atangin tum som pasari zet an chakta a tum khat draw naiin an latlom mia lo goal po an khung thei hlea match som pariat atangin goal somruk pathum te meu an khung towa goal som paruk chau an la chhuwa Bundesliga ma an hruai zui zel bok Leverkusen hian season kalmeka hian season chan ve em po alamang lo ma sela an sul nu a tha hlea DFB pokala Teutonia Ottensen chu serious finance sop towa match tina goal thum point panga khungzia ang an nia aom zia bera chuan match som pariat atang hian match kwa goal thum khungin match kodanga goal li khungzia ang an ni hei hian an che thatzia atifia hle ome season kalmeka an chak zolo om chhun chu Bayern Munich khelmuala an len lu thum ni in goal ni ve ve khungin anin ne to kani tuna Bayer Leverkusen che thatna phena faklo ber chu an player te nilovin team manager Xabi Alonso hian nia ain khelaya player fing a positiona a thaber huanga telphak Spain Golden Generation a po bultan tu zinga telphak ve ngat thin hian coaching lam alu chil nuin ain khelai ang thawin a hming ati tha hle RB Leipzig in Freiburg mikhwalin goal thum goal khatin an ne boka Leipzig tan Simon chuan minute rukna ma an hruaina goal khungin Openda le Baumgartner ten an khung bela Freiburg hian roll mangin goal khat khung ve bok ma sela goal dang an khung bel theilo awangin RB Leipzig hian Freiburg laka point thum an hlo chuak ani ti hian Bundesliga season kalmeka khelsom pakhat atangin Leverkusen hian paisam thum pakhat naiin man hruaya Bayern Munich in paisam ni pakwa neya dotin anni pahni hi latlom mi lo om chunan nia Stuttgart pathumna omin paisam ni pali an neya Leipzig palina omin paisam ni pathum an neya pangana Dortmund ni in paisam ni pakhat an nei mek France League 1 lam soivele tathwa kila PSG in khwalmola Reims machonin sithum final neya Paris club goal thum te hi Kylian Mbappe khung te an ni Mbappe hian hat-trick siam Marcela team manager Luis Enrique alom lo hlea in khel zuwa walaw takin alom tok lo thua soi Mbappe chuan tan player poimo le player tangkai ni Marcela Reims an machon thuma atangkai aya na sa in team tan ala tangkai theiti asoya chu wangin Mbappe hian hat-trick siam Marcela a kheldana team manager Luis Enrique alom klon tling chia lawani League 1 a hian PSG hian khelsom pahnia tangin paisom ni pasari nein man hruaya Nice in paisom ni paruk nein Monaco in paisom ni palian neya Paris club hi champion le ngei tura beisei anni Saudi Pro League lama ma hruai tu Al Hilal in Sydney fain Al Taun an neya Al Hilal tan hian an gol khung khol Alexander Mitrovic chuan mini somriat pakhatna gol ma hruai khungin Mohamed Kanau chuan mini somkwa pakwana hunpek bela akhung bela Al Hilal hian harsa takin Al Taun laka hian point thum an hlo chuak ti hian Al Hilal hian tebula ma an hruai chhun zoma
an hnuaiah hian Al Nassr awmin Al Nassr Cristiano Ronaldo khelna club hian khualmuala Al Ueda gol thum gol khatin an hnea Al Nassr tan Manchester United defender thin Alex Telles chuan minit som pakhanna ma an hruaina gol khungin Al Amri chuan minit samthum pakwana a bel cha minit somli pakwana Ronaldo chuan an gol thumna a khung sithum faya ma an hruai hnu hian Al Ueda hian minit somriat pakhanna Anselmo hmangin an sipuran su thena gol dang ero lu bel talovin Al Nassr hian khualmuala gol thum gol khata chakin point thum an hlo chuak ani Ronaldo hian gola khung le ta ka wang hian season kalmek sangni somni pathum somni pali seasona ram le club tan match somni paruk atangin gol somni paruk akhung ta a assist tum som nei bokin match somni paruk atangin gol contribution somthum paruk zet anei hem maya champion no moi pakhat achoi to bok tuna hian Saudi Pro League top scorer ani meka gol som pathum khung to in assist nei tamber assist tum sari nei to player pathum zinga atel wang bok kum somthum pariat ani to chung hian a theina alasan zia alan na tam taka oma Saudi League ba ka hian Arab Club Champions Cup top scorer ani to boka European Championship qualifying round na gol khung tamber dot tu ani mek bok Ronaldo hian kum in sangni somni pathuma gol somli panga akhung tling ta der maya calendar iara kum somthum pariat tlin nuwa po gol somnga alatlin ngei arin om ta hle a careera calendar year kanti kum khat chung January atanga December thlengin tum sari zet gol somnga akhung tling pap pap towa kumina gol nga akhung bel le ni chuan a careera calendar yeara gol somnga akhung tlin tum riat na atong don ani Ronaldo hian sulnu ro pui tak tak anu chia bel zela tuna chuan khualmual aweya gol zathum somnga khung tling thei player ni ta in aweya gol khung tam ber record chel mek tu ania ani aya khualmuala gol khung tam player an omlo hei ba ka hian a careera gol contribution sang khat za som te meu anei ta a melung poimo big le hlubik ro pui big phunin malam apan zela Portuguese superstar hian a careera minute somriat pariat dana golemo assisemo neizia ang ani Saudi Pro League hian Karim Benzema point hat-trick siamin Al Ittihad a khelna team chu goli gol niin abalaka achak puya Benzema hian a club thar Saudi club tana hat-trick asiam masak ber tum niin a careera hat-trick tum som pali asiam na ani tabok transfer thule ngai thlak chun zom ta ila Robert Lewandowski chu Saudi le MLS club lamin laklu antum vele tlat maya Polish striker hian sum tam jok lo turin Saudi Pro League club te atang le USA a MLS club atangin dor tu aneya ma se abul antran chawa wangin thil alakal thui lova heti chung hian Barca hian Robert Lewandowski thlakna tur hi anjong tran der to thung ni in markato in atar langani Independent in atarlan danin Manchester City chuan Chelsea le English defender Reece James kum samni pathum mi chu kum samthum pathum mi English right back Kyle Walker thlakna turin an dua laklu dan kong an dap don Spanish chanchin bute tarlan danin Saudi Pro League club te chuan Portuguese midfielder Manchester United tana khelmek Bruno Fernandes chu Euro maktaduai za in laklu anin huama kum somni pakomi hi Saudi lama senglu antum hle Fabrizio Romano tarlan danin Canada defender tha Alphonso Davies kum somni pathum mi Bayern tana khelmek chu Real Madrid in season kalmek zuwa hian laklu ngei antuma ma an lak chun zom zel Football Insider in atarlan danin Liverpool le Tottenham te chuan Bournemouth tana khelmek English defender kum somni pangami Lloyd Kelly chu pan maktaduai somthumin an lalut ngama January thla hian anin chu don ni in alang English sanchin bute tarlan danin Inter Milan chuan Borussia Mönchengladbach atangin Swiss forward kum som pasari mi Winsley Botelli chu laklu antum meka ani hi English club Everton point laklu tuma an hel mek ani Metro in atarlan danin Corinthians midfielder thangduang zet mai Gabriel Moscardo has chu Arsenal nen soizomania ma se kum som pariat mi Brazilian player hi Chelsea ni pui transfer kongka honlai khan laklu an lo tum toa chu wangin Blues hian laklu tumin tran an kho thar le rin na alian hle Sky Sports in atarlan danin Barcelona chuan
kumsom ni parukmi Nigerian midfielder Wilfred NDD chu laklu dan kong an tapa NDD hi Leicester City ala khelin season kalmek thangchau hi contract anei towa season kalmek zua free transfer in Spanish club hian laklu an tum don ani Getafe chon Manchester United atanga an ho Mason Greenwood chu anin ho na thuthlung siam rema hun reizok ho andua Manchester United indoor na an nei puidon ti dasan chuan atar lang Football Insider in atarlan danin Chelsea chuan January thla hian striker danglak lu antuma Nicholas Jackson kumsom ni pani mi nei thauma sela Chelsea hian tlar malam thuam chaktumin forward player laklu bel anlatum cheu ani Ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se